مهمترین درس زبان که باید بلد باشی همینه. I am. You are. He is. She is. It is. We are. They are. I was. You were. He was. She was. It was. We were. They were. و آینده I will be و همینجور تا آخر will be. برای منفی کردن هم کافیه که یه دونه not بذاری. I am not تا آخر. I was not تا آخر. فقط اینجا not بین will و be. I will not be. خب اینجا یه دونه از ضمیرها تکرار میشه نیاوردم. تو به هم بگو شما بودید چی میشه؟